Chipikara cha ḓorobo ya Tshwane, Dokotela Vho Murunwa Makwarela vho bva mulomo nga u ḓirula mushumo wa ḓorobo wa Tshwane, Vho Randall Williams. Immediately ndishi wana urunwalo ndo mbo ṱavhanya nda kwama head ya department yanga uri ri kono u tevhela zwine mulayo wa amba zwone. Section 55(2) ya Municipal Structures Act ya sumbedzisa uri musi mayor o ḓirula mushumo kana o rula mushumo nga motion of no confidence ri funa uri within 14 days ri vhidze dzulo na council ri nange mayor muswa. Zwine zwa vhukuma wodo yeyo na vhathetshelesi ndi zwa uri musi ri kha hoyu mushumo tshipikwa tshihulwanesa ndi u isa tshumelo vhathuni, a si tovha mafhungo a uri mayor o funa wa kufhio ngori sa izwi hu sina party yo winaho zwi amba uri u ya nga mulayo hu funa u vha na coalition dzine vha khou dzi vhona uri dzi a tenga ndi zwithu zwiswa zwine zwa khou itea kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Mara zwine zwa nga to vha zwa vhuṱhogwa ndi zwa uri vhadzulapo kha vha wane tshumelo musi madzangano musi vha tshi khou lwa kana vha tshi khou laela zwidulo zwi songo ita uri tshumelo i songo ya vhathuni. Sa izwi vha tshi khou amba zwa uri u fana na fhano ḓoroboni ya Tshwane nyisedzo ya maḓi vhathuni i khou wanala i tshi khou tenga ngauri last week ro vha na khantsele ye ra vha ri khou ṱanganedza annual report ine khayo havha hu na makumedzwa a no bva kha auditor general. Makumedzwa aneyo o vha a si khou amba mafhungo avhuḓi u ya nga ha tshimbidzele kwa ḓorobo. So ndi hafho he ha vho ḓo vha na motion of no confidence une nahone ndi nawo une ndi kha ḓiyo u dzudzana uri u ḓo ḓa lini. Mara zwino zwi khou sumbedza uri uyo motion a u tsha ḓo vha u no fhirela nga tshifhinga sa vhunga mayor o ḓirula mushumo.